Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na Manuel kan. Prije što krenemo video, imate 3 sekunde da bacite like. 3, 2, 1. Imate i 3 sekunde da bacite subscribe. 3, 2, 1. A prije što krenemo u video, vidite kod nas šta ima ljudi. To nikad niste vidjeli. To su urode, brate mi. To su urode koji su čak i nežno napravio se. Ljudi, šta da radim, ljudi? Kod vas imaju sladoled. Ako imaju, udarite jedan veliki like. Ako nema, udarite subscribe. U nas ima, brate mi, sve u garažu. Stavio sam kod prodavnice ime. I zavijao sam za like. Ljudi, još malo smo do 23.000 lajkova. I to je to bio ovo video. Nadam što su uživali. I vi bacite like i subscribe. Ako ne bacite like i subscribe, i vi ćete tako odrijeti. Ljudi, probat ću novi sladoled.